Siap. Lupa pakai mata tuh. Cak, itu bukan Mas Aro ya? Iya, Mas Aro. Jih, saya kenal Kak Aing dah. Kenal di mana? Main di kan. Jih, Aing nu aya di YouTube teh. Iman sih geus kenal Kak Aing. Wah, Aing teh senang geus terkenal ieu mah ya. Yo di kolam renang ge nyaho Kak Aing. Iya, Mak. Kita dikasih tahu teman. Kita dikasih linknya. Ini Mak yang suka konten mukbang itu kan? Sakaya aya mah Aing mah komedi, lain mukbang. Oh iya Mak, bercanda. Mak, boleh fotonya nggak? Cih, aduh enak foto mah ya Aing geus siap. Ayo, foto. Aing. Keren. Mas atunya ulah pokok promosikeun kamu baturan mulai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Mas Aro. Iya. Keren